ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳроб Шоҳу Давлатзода, Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Сатторов Қурбоналӣ. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Сарвари давлати мо президенти ҷумҳурии Беларусро бо рӯйдоди хотирмон ҷашни 70-солагии зодрӯзашон самимона табрику шодбош гуфта, ба муҳтарам Александр Лукашенко сиҳатмандии комил ва дар фаъолияти давлатиашон комёбиҳои навин ба нафъи мардуми дӯсти Беларус орзу намуданд. дар ин зимн пешвои миллат нақши созандаи муҳтарам Александр Лукашенкоро дар ҷодаи густаришу таҳкими муносиботи гуногунҷанбаи дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Беларус махсус таъкид карданд. субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. боздиди сарвари давлат бо шиносоӣ бо рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. баъди навсозии иқтидори истеҳсолии гидроагрегати чоруми нерӯгоҳ дар якшабона рӯз ба 8 миллиарду 266 ҳазору 519 киловаттсоат нерӯи барқ баробар гардид. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 3 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. бо зидди сарвари давлат бо шиносоӣ бо рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. иттилоъ дода шуд, ки корҳои таҷдиду навсозии нерӯгоҳи обии Норак соли 2019 оғоз гардида, барои анҷоми корҳо маблағи умумии 35 миллиону 193 ҳазор евро равона карда шуд. агрегати навсозшуда бо пахши тугма аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои тантанавӣ ба кор дароварда шуда, кори бо эътимоди агрегат бо гузоштани танга дар болои он ҷавобгӯи талаботи стандартҳои байналмилалӣ арзёбӣ гардид. иқтидори тавлиди гидроагрегати чоруми нерӯгоҳ баъди навсозӣ дар як шабона рӯз ба 8 миллиону 266 ҳазору 519 киловаттсоат нерӯи барқ мерасад. дар нерӯгоҳи Норак дар назар дошта шудааст, ки марҳила ба марҳила ҳамаи гидроагрегатҳо иваз карда мешаванд ва иқтидори ҳар як гидроагрегат ба 40 мегаваттӣ зиёд мешавад. гидроагрегати кӯҳна пеш аз таҷдид аз ҳисоби солҳои тӯлонӣ кор кардан, аз ҳисоби фарсудашавии баъзе қисмҳо, хусусан қисмҳои печакҳои статор ва ротор иқтидори пурраи лоиҳавиашро гирифта наметавонист. баъд аз таҷдид гидроагрегат иқтидори гумкардаи лоиҳавиашро 40 мегаватт иқтидораш зиёд шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон супорӣ шуданд, ки дар доираи лоиҳа корҳои навсозии дигар агрегатҳо ва таҷҳизоти техникиро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд. айни ҳол марҳилаи якуми корҳои навсозӣ дар нерӯгоҳ идома дошта, дар доираи он таҷдиди 3 гидроагрегати дигари нерӯгоҳ, таҷҳизоти асосӣ ва ёрирасони он, ивазнамоии 27 крани борбардор, навсозии 3 ҳалқаи барқии комплекси зеризаминӣ, ивази лифтҳо, таъмири дарбандҳои бефи поён, таҷдиди дарбандҳои куравӣ, навсозии стансияҳои насосии нерӯгоҳ, таҷдиди системаи идора ва назорат ба анҷом расонида шуда, дар маҷмӯъ нерӯгоҳи Норак тақрибан мавриди навсозии куллӣ қарор хоҳад гирифт. миннатдоргии худо ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо ҷавонон дар ин хел лоиҳаҳои бузург кор ва фаъолият кардем. таҷдиде ки шумо дар инҷо дида истодаед, сатори гидрогенератори гидроагрегати оянда мебошад, ки мо тасмим гирифтем то охири соли оянда ба пуррагии агрегати ояндаро ба итмом расонем.
то имрӯз дар доираи лоиҳа ба ғайр аз пурра навсозӣ гардидани ду гидроагрегати нерӯгоҳ ҳамзамон дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220 ва 500 киловолта ба дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ иваз карда шуд ва анҷоми ин тадбир сифати истеҳсол ва хизматрасониро беҳтар гардонидааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо бо раванди корҳои иҷрошуда дар дарбанди курравии гидроагрегати рақами 4 шинос шуданд. Дар банди курравӣ қисми асосии гидроагрегат ба ҳисоб рафта ҳангоми кушодани он об вориди камераи спиралӣ мегардад ва ба воситаи чарха гидроагрегат ба даврзанӣ медарояд. ҳоло дар иншоот корҳои омодагӣ барои навсозии гидроагрегати навбатӣ бо ҷалби кормандону мутахассисони ширкати Андриц ва зерпудрачии он ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷиксгем идома дорад. ман навбатдори маркази идоранамоии нерӯгоҳ Абдуллоева Сурайё. мо имрӯз хурсанд шудем ки ҷаноби олӣ ба нерӯгоҳи Норак ташриф оварданд. мо аз наздик бо ҷаноби олӣ ҳам суҳбат шудем. мо шукрона аз истиқлолият, шукрона аз пешвои миллат мекунем ки дар чунин як корхонаи стратегӣ кор мекунему бо дастгирии ҷаноби олӣ ки занону духтаронро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мо дар ин хел ҷойҳои ободу зебо кор мекунем. ман Тағоев Нигина тӯли 29 сол мешавад ки дар нерӯгоҳи барқи оби Норак фаъолият мекунам. غیر از من 162 نفر زنها در این نروگاه کار و فعالیت میکنند. ما از اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منت داریم برای شرایط کاری آفریدن برای زنهای تاجیک. غیر از این در نیروگاه کارهای نوسازی در دستگاه‌های گیدرومکانیکی، انشاءات گیدروتکنیکی، عوضنمایی автотрансформаторها و نظارت سربند از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی ادامه دارد. یادآور می‌شویم که گیدروآگرگات یکم نیروگاه بعد از نوسازی 24 اکتبر سال 2022 با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شده بود و حالا با اقتدار 375 مگاوات فعالیت دارد. аз ин ба баъд аз бозорҳои дохилӣ равғани истеҳсоли ватаниро бо тамғаи равғани олии Норак дастрас кардан мумкин мегардад. Дар шаҳри Норак пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷик Global Invest оғози расмӣ бахшиданд. Ин коргоҳ ба истеҳсоли равған машғул буда дар як шабона рӯз метавонад то 10 тонна равған истеҳсол намояд. 3 август дар шаҳри Норак президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷик Global Invest оғози расмӣ бахшиданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 10 тонна равған буда, маҳсулот дар зарфҳои аз 1 то 5 литра зери тамғаи равғани олии Норак мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани иншооти нави саноатӣ дар шаҳри Норак беш аз 20 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуд. ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки дар ин лаҳзаҳои ҳассосу хотирмон дар корхонаи нави истеҳсолоти равған тои биҷои кори доимӣ гардидаам. мо ба президенти маҳбубамон барои хизматҳои шоёнаш сипосгузор буда баҳрашон саломатӣ бардавом мехоҳем. хатҳои истеҳсолии корхона таҷҳизоти насли нави давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон буда фаъолияти онҳо бо истифода аз ангишт сурат мегирад. ашёи хом яъне офтобпараст барои коркард ва истеҳсоли ин маводи ғизоӣ аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид карда мешавад ва барои дар шароити хуб нигоҳ доштани он 4 зарфи махсус ки ҳар яке дорои ғунҷоиши то 6 тонна маҳсулот мебошанд дастрас ва васлу насб гардидааст. дар натиҷаи истифодаи ангишт фишори ҳосилшуда хатҳои истеҳсолиро ба кор медарорад. барои то ҳадди ниҳои коркард намудани маҳсулот мутахассисон онро аз 4 марҳила гузаронида дар зарфҳои махсус ки дар маҷмӯъ иқтидори ғунҷоиши то 6 тонна равғанро доранд дар асоси талаботи муосир захира менамоянд. корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ дар шаҳри Норак ки фаъолияти онро пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ бахшид, корхонае мебошад ки баҳри некоаҳволии шаҳрвандони кишварамон нигаронида шудааст. имрӯзҳо барои рушду нумӯи фазои соҳибкорӣ заминаҳои боэътимоде фароҳам оварда шудааст. соҳибкорони ватанӣ метавонанд дар ободии кишвари азизамон иштирок варзанд.
корхонаи нави саноатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар ва солҳои рушди саноат солҳои 2022-2024 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти саҳомии кушодаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри Норак Хоҷамурод Азимов бунёд карда шудааст. иҷрои дастуру супоришҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар фарди ватан бахусус барои мо соҳибкорон рисолати хеле пурифтихор аст, чун ҳама дастур ва ҳама иқдому ташаббусҳои роҳбари давлат ин дар навбати аввал ба хотири манфиатҳои миллат амалӣ мешавад. дар ин рӯзи хурсандии мо агар аз як ҷиҳат дар таъсис ва фаъолият оғоз намудани корхонаи нави саноатӣ бошад, албатта аз ҷиҳати дигар дар он аст ки мо тавонистем барои таъсиси чанд ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам оварем. минбаъд низ талош мекунем ки бо бунёди корхонаи нави саноатӣ дар татбиқи саноаткунони бусурати мамлакат самгузор бошем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро ҷиҳати саҳм гузоштан дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати кишвар намуна ва арзандаи дастгирӣ маънӣ дод карда бунёди корхонаро дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ивазкунандаи воридот омили муҳим арзёбӣ намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи корхонаи равғанбарорӣ дар ҳамин ҷо бо ҷараёни истеҳсоли собун ки маҳсулоти дигари ин корхона мебошад шинос шуданд. Истеҳсоли собун пас аз коркарди бораи партовҳои корхонаи равғанбарорӣ бо истифода аз хатҳои нави технологӣ сурат мегирад. дастгоҳи таҷҳизоти муосире ки дар озмӯишгоҳи мо васлу насб карда шудаанд ба мо имконият медиҳад ки тамоми ашёи хом, омехтаҳои иловагӣ ва маҳсулоти истеҳсолшударо пурра аз ташхис гузаронем ва бехатарии онро таъмин намоем. дар шаҳри Норак дар заминаи дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бахши хусусӣ бо истифода аз имконот ва иқтидорҳои фаррохи мавҷуда ҳамасола корхонаву корхонаҳои нави истеҳсолӣ мавриди истифода қарор мегирад ки дар онҳо шаҳрвандони зиёд бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. имрӯз дар шаҳри Норак беш аз 20 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад ки дар онҳо асосан истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва басодирот нигаронидашуда ба роҳ монда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо иқтидорҳои нави саноатӣ дар шаҳри Норак ба масъулони соҳа барои дастгирӣ аз ин гуна иқдомҳои созанда ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса саноати кунонӣ бо суръати кишвар дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар доираи боздиди кори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Норак ҳамчунин варзишгоҳи марказии шаҳрро мавриди истифода қарор доданд. ин варзишгоҳи муҳташам бештар аз 10,000 ҷойи нишаст дорад ва дар он имкони баргузории мусобиқаҳои байналмилалии футбол низ мавҷуд аст. 3 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии шаҳри Норакро бо 10,000 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бунёди варзишгоҳ соли 2020 оғоз гардида барои иҷрои корҳои сохтмону таҷҳизонидани он беш аз 37 миллион сомонӣ сарф гардидааст. иншооти нав дар масоҳати 4,3 гектар сохта шуда дар ин ҷо барои машқу тамрин ва машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш шароит фароҳам оварда шудааст. биноҳои дохилии варзишгоҳ аз 4 қисм иборат буда қисми якум 2 ошёна ва боқимондаи он 1 ошёна мебошад. дар қисми якуми варзишгоҳ барои 2 дастаи варзишӣ мураббиҳо ва доварон 15 ҳуҷра ҷойгир карда шудааст. қисми дуюм дорои 9 ҳуҷра ва 5 маркази савдо мебошад. варзишгоҳи мазкур бо тарҳи замонавӣ ва бо меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ барои 10,000 ҷойи нишаст сохта шудааст ки барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба футбол, машқу тамрини наврасону ҷавонон басо ҷои мувофиқ мебошад. ҷавонони шаҳри Норак аз дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда медиҳанд ки
тамоми нерӯи худро барои пешрафт ва шукуфоии сарзамини аҷдодиамон махсусан барои баланд бардоштани парчами тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ сарф хоҳанд кард. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки дар варзишгоҳи нав барои 4 даста ҳуҷраҳои варзишгарон бунёд ёфта, ин иншоот ҳамчунин бо утоқҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, нуқтаи тиббӣ, дафтари кории маъмурият ва ҳуҷраҳои техникӣ мувофиқи талаботи замони муосир таъмин мебошанд. тибқи лоиҳаи таҳия гардида дар варзишгоҳ боз дигар иншооти ёрирасон, аз ҷумла системаи барқтаъминкунӣ, ҳавзи оташнишонӣ ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт низ сохта шудааст. баъди ифтитоҳи иншооти варзишӣ дар ин ҷо 26 нафар бо кори доимӣ таъмин гардид. бунёди чунин варзишгоҳи замонавӣ дар арафаи ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда барои варзишгарон, махсусан футболбозони шаҳри Норак номида шуд. аввало ташаккури зиёд ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, ки чунин як варзишгоҳи замонавӣ ба мо тақдим карданд. мо соли аввал аст ки даста ташкил кардем. ният дорем ки дар солҳои оянда ба лигаи олӣ баромада номи шаҳри Норакро дар ҷумҳурӣ баланд бардорем. 3-4 дастаҳои писарона ва як дастаи духтарона ташкил кардаем, ки муддати 4-5 моҳшид машқ карда истодаанд. мо ният дорем ки ҷавононро тарбия кунем, насли наврасро. инчунин бисёр духтарбозоне ки ҳастанд ҳозир бо ташкил кардем, ки дар оянда номи Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунем. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар варзишгоҳи марказии шаҳри Норак, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулинро ба ҷалби бештари ҷавонони наврасон ба варзиш вазифадор намуда, барои тарбияи варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо ба футболбозони клуби футболи Норак аз номи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаҳои хотиравӣ иборат аз сару либос ва пойафзоли варзишӣ тақдим гардид. фармоишгар муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда, лоиҳаи иншоот аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Саниосб таҳия шудааст. варзишгоҳи марказии шаҳри Норак аз ҷониби ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Маҳмил 2012, Толокор, Насби Нур, Абубакри Дилшод, таҷҳизоти аср ва зевар сохта шудааст. варзишгоҳи марказии шаҳри Норак бо 10,000 ҷои нишаст мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. мо кӯшиш намудем то корҳои сохтмониро дар муҳлати муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. дар вақти сохтмон бештар ба сифати корҳои аҳамияти хоса зоҳир кардем ва масолиҳи сохтмонии баландсифати ватаниро истифода намудем. имрӯз дар арафаи истиқлолият сарвари давлат ба мо як варзишгоҳи бузурга тӯҳфа кард. метавонем ҳамаи чорабиниҳои фарҳангиро метавонем бигзаронем. мо варзишгаро аз тӯҳфаи ҷаноби олӣ хеле хурсандем. мо боварӣ дорем ки футболи шаҳри Норак бе ягон монеа рушд меёбад ва боз ҳам варзишгарои хуб бо лаёқат таълим метиҳем. ҳоло дар шаҳри Норак 2 мактаби варзишӣ аз рӯи 13 намуди варзиш футбол, волейбол, тенниси рӯи миз, гӯштинҳои тарзи озод, самбо, юнону румӣ, ҷудо, варзиши сабук, шашка ва шоҳмот, дастхобонӣ, муштзанӣ, кикбоксинг ва панкратион фаъолият намуда 19 мураббӣ ба таълиму тарбияи наврасону ҷавонон машғуланд. аз ин шумора 9 мураббӣ бо маълумоти олии варзишӣ ва 10 нафар дорои маълумоти миёнаи махсус кору фаъолият менамоянд. дар мактабҳои номбурда дар 46 гурӯҳ беш аз 600 варзишгар тамрин мекунанд, ки аз ин шумора 65 нафарашонро бонувон ташкил медиҳанд. беморхонаи шаҳри Норак низ баъд аз таъмиру таҷдиди капиталӣ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. зимни боздид аз шароиту имкониятҳои муосири дар беморхона фароҳам оварда шуда, пешвои миллат ба кормандони соҳаи тандурустии шаҳр ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.
3 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак бинои беморхонаи марказиро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои зиёда аз 190 ҳуҷра аз ҷумла 132 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 136 кат, шуъбаҳои кӯдакона, эҳиёт, ташхис, дилшиносӣ, таваллуд, амрози дарона, занона, ҷарроҳӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. масоати умумии беморхонаи мазкур наздики 6 гектарро ташкил медиҳад. корҳои навсозию бунёдӣ дар беморхонаи марказии шаҳри норак бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи лоиҳаи беҳтар намудани хизматрасонӣ ба модару кӯдак ки ба таври пилотӣ дар 4 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон роҳандозӣ гардидааст иҷро шуд. дар ин раванд декхонаи нав, ҳуҷраи либоссӯӣ ва безараргардонӣ низ бунёд гардид. ҳамзамон дар доираи ин лоиҳа ба муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри норак дастгоҳу таҷҳизоти муосир дастрас карда шуда кормандони онҳо ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб гардиданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи тандурустӣ тамоми шуъбаҳои беморхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин карда шуд. лоиҳаи мазкур соли 2020 оғоз гардида соли 2022 корҳои сохтмонӣ сар шуд. дармонгоҳи бисёрсоҳавӣ дар ноҳияи Данғара бо муосиртарин таҷҳизотҳои тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд ва инак беморхонаи марказии шаҳри норак мавриди истифода қарор гирифт ки ин ҳам бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббӣ ҷиҳозонида шуда ба мардуми ин шаҳр ва мардуми кишвар хизмат хоҳад кард. инчунин дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон беморхонаи марказии ноҳияи ховалгаз навсозӣ гардида рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор мегирад. ин ҳама аз таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинони кишвар оварда мерасонад. иттилоъ дода шуд ки бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак солҳои 60-уми асри гузашта бунёд ёфта бо гузашти солҳо таъмирталаб шуда буд. дар давоми 33 соли истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустӣ дар мамлакат бомаром рушд карда то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. дар қатори бунёду аз навсозии муассисаҳои тиббӣ дар дигар шаҳру навоии мамлакат таҳти сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъмиру аз навсозии беморхонаи марказӣ дар шаҳри норак низ ба итмом расид ки дар он тамоми шароити корӣ ва хизматрасонӣ муайё карда шуда тамоми дастгоҳ ва лавозимотҳои тиббӣ дастрас гардонида шуд ки чунин шароити хуби корӣ ва хизматрасонӣ ба сифати тавобат ва дар заминаи он таъмини сеҳатии omma заминаи мусоид фароҳам меоварад. мо табибон аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва хосатан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи тандурустӣ сипосгузорӣ баён дошта дар ҳама ҳолат кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бо роҳандозӣ намудани фаъолияти хубу самаранок ва дар заминаи он таъмини сеҳатии omma нақши созгор гузорем. таъмиру навсозӣ дар иншооти соҳаи иҷтимоӣ дар шаҳри норак бо ҷалби мутахассисону муҳандисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сохтмонсе соли 2022 оғоз гардид. коргарон дар вақти сохтмон аз масолиҳи аълосифати ватанӣ истифода бурда корҳоро дар муҳлати муайян гардида бо риояи санъати хоси меъмории миллию муосир ба анҷом расонданд. иншоот тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои сокинони шаҳри норак дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб мешавад. дар баробари иҷрои корҳои таъмиру навсозӣ ба муассисаи тандурустӣ дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла ҷарроҳӣ, оксигенераторҳо, рентгени рақамӣ, дастгоҳи ташхисии ултрасадо, сабти барқии дил ва таҷҳизоти нодири ташхису муолиҷаи гурда аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон бо маблағи беш аз $730,000 амрикоӣ ворид карда шудааст. шароити муосир дар беморхона ки аз баракати сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ фароҳам омад акнун имкон медиҳад ки табибони шаҳри норак ташхису муолиҷаи бемориҳои гуногунро дақиқ ба роҳ монанд ва барои сокинон дар сатҳи баланд хизмат намоянд. саломатии миллат боигарии давлат аст.
این نقطه مهم و تقدیرساز از تاکیدهای همیشگی سرور دولت در سمت حفظ سالمی اهالی میباشد. امروز ما طبیبان سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری نموده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را باور میکنیم که من بعد نیز به نفع جامعه و سالمی آن تلاش بیشتر ورزیده کوشش و غیرت خود را دوچند بهر عملی نمودن اقدام‌های آبادکاری و سازندگی وطن محبوبمان روانه می‌سازد. تا امروز ما طبیبان بیمارخانه مرکزی شهر نورک از جهت نرسیدن تجهیزات معاصر حاضر زمان برای باز هم پورا معاینه کردن بیماران تنقیسی می‌کشیدیم. از برکت استقلالیت چنین تجهیزات دسترس شدند که ما می‌توانیم با پورگی معاینه و تشخیصی پورا گذرانیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد باز هم بهتر نمودن صفت یاری اولیه طبی با اهالی با کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر نورک دو واسطه نقلیات یاری تعجیل طبی تحفه نمودند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای مؤسسه تندرستی پس از تعمیر و نوسازی مشکل چندین ساله اهالی بیش از 67,000 نفره شهر نورک در سمت دسترسی به خدمت‌رسانی معاصر طبی برطرف گردید. برای طبابت سریع بیماری‌های گوناگون با هیئت بیش از 360 نفره کارمندان و طبیبان این مؤسسه تندرستی شرایط خوب و جوابگو با استانداردهای بین المللی فراهم آورده شد. ما اهل طیبان شهر نورک با رهبریت عالی کشور اظهار سپاس نموده جناب عالی محترم امامعلی رحمان را باور میکنیم که با سوگند یاد نموده خود صادق مانده بهر سالمی جامعه و آبادی و پیشرفت وطن محبوب و من بعد نیز سهم نظررس خود را میگذاریم. بیمارخانه پورا با تجهیزات‌های حاضر زمان تامین گردیده و با اهالی خدمت میرسانیم. ما طبیبان همین را گفتنیم که پیش وقت این دستگاه‌های معاصر در بیمارخانه وجود نداشتند و مردم با دیگر شهر و ناحیه‌های کشور علاوه با پایتخت برای معاینه و تشخیص سفربر می‌شدند. عین زمان پورا همین دستگاه‌ها در بیمارخانه تامین است. ما با باوری کامل گفته می‌توانیم که با اهالی خدمت رسانیده می‌توانیم توسط این دستگاه‌ها. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اثنای صحبت با طبیبان و کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر نورک برای در سطح بلند براه ماندن خدمت‌رسانی‌های طبی به ساکنان و معامله خوش با بیماران به آنها مصلحت‌های سودمند دادند. مورد ذکر است که حالا در شهر نورک 25 مؤسسه تندرستی فعالیت داشته در آنها بیش از 104 طبیب با تجربه به ساکنان خدمت طبی می‌رسانند. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат президенти кумитаи миллии олимпӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар шаҳри душанбе иштирок намуданд. нахуст дар ошёнаи дуюми муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи обии пойтахт сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе محترم رستم امامعلی از آثارخانه نفت‌تأسیس بازدید نمودند. در آثارخانه و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاریخ و دستاوردهای ساحه ورزشی گوشتینگیری تا زمان استقلال و بعد استقلال دولتی معرفی کرده شد. سپس پرزیدنت کشور در تالار باشکوه مجمع ورزشی در مراسم افتتاح نخستین چمپیونات جهان آید به گوشتینگیری با پیام شادباشی سخنرانی نمودند. در تالار 3000 نفر اشتراکداران چاره‌بینی باشکوه ورزشی، مهمانان و ورزشگران، نمایندگان 63 دولت جهان حضور داشتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست همه مهمانان، ورزشگران و دیگر اشتراکداران چاره‌بینی باشکوه ورزشی را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آید به دستگیری دولتی ساحه ورزش، رشد بخش‌های مختلف آن، به خصوص گوشتینگیری و اهمیت و افضلیت برگزاری چنین همایش‌های باشکوه ورزشی اندیشه‌رانی نمودند. پرزیدنت کشور از تاریخ بای و قدیمی نمودی سنتی ورزشی مردم تاجیک گوشتینگیری که تاریخ بیش از 5000 ساله دارد یادآور شده آید به دستگیری دولتی آن اندیشه‌رانی نمودند. ضمناً اهمیت گوشتینگیری در تربیت روحی و جسمانی انسان به خصوص نورسان و جوانان مخصوص تاکید گردید.
سروری دولت ابراز داشتند که مهیا نمودن شرایط سازگار اینفراساختاری و تشکیلی برای رشد ورزش با شمول گوشتینگیری در مرکز توجه حکومت تاجیکستان قرار دارد و با تلاش و کوشش‌های پیوسته گوشتین ملی تاجیکی مقام بین المللی کسب نمود. نتیجه تدبیر اندیشی ها در این سمت است که کشور ما امروز میزبان چهاربینی های گوناگون بین المللی اوید به این نمود ورزش از جمله نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری می باشد. اظهار داشتند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. در ادامه سخنرانی پرزیدنت کشور تاکید نمودند که با شرافت صاحب استقلالی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه علاوه بر این که میزبان همایش‌های گوناگون بین المللی اوید به آب و دیگر مسائل گلوبالی سیاره می باشد، در این شهر زیبا و معاصر تاجیکان بزرگترین چهاربینی‌های سطحی بین المللی ورزشی نیز برگزار می‌گردند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که ما من بعد نیز برای در سطح بلند تشکیلی دایر کردن چمپیونات آسیا، جام آسیا، چمپیونات جهان و جام جهان، اینچنین دیگر مسابقه های سطحی بلند ملی و جهانی اوید به گوشتینگیری تلاش خواهیم کرد. پیشوای ملت برگزاری چهاربینی سطحی بلندی بین المللی یعنی نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری را عامل مهم تقویت سلامتی و دوستی و همکاری انسانها و پایتخت تاجیکستان عزیز ما شهر دوشنبه را شهر صلح و دوستی نامیدند. در فراورد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اطمینان اظهار داشتند که برگزاری این چهاربینی مرحله تازه‌ای را در شناخت ورزش ملی تاجیکان در سطح جهانی آغاز می‌نماید و جهانیان شهر دوشنبه را همچون میزبان مسابقه‌های با نفوذ بین المللی بهتر و بیشتر می‌شناسند. پس از سخنرانی سروری دولت محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاحی چهاربینی ورزشی برنامه رنگین فرهنگی برای مهمانان و اشتراکداران نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری برگزار گردید. بعد انجام برنامه فرهنگی در حضور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، گوشتین ورزشگران از روی 4 وزن برای دریافت پیروزی در مرحله نهایی صورت گرفت. طبق نقشه تقویم چهاربینی‌های فدراسیون بین المللی گوشتینگیری با دستگیری به واسطه حکومت تاجیکستان خاص پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و جانبداری‌های همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از 28 اوگوست در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری آغاز گردید که تا 31 اوگوست ادامه می‌یابد. در این چهاربینی سطحی بلند اشتراکی ورزشگران 63 دولت در نظر داشته شده. قوه آزمایی ها از روی وزنهای مردان از 65 تا جمعی 95 کیلوگرم و میان بانوان در وزنهای از 52 تا جمعی 70 کیلوگرم برگزار می گردد. مکان برگزاری چمپیونات مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه معین گردیده است. 31 اوگوست مراسم جایزه سپاری و جنبست نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری دایر کرده می شود. مبلغ عمومی جایزه $400,000 آمریکایی را تشکیل می دهد. مورد ذکر خاص است که جاندار نادر تاجیکستان ببر برفی رمز نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری پذیرفته شد. هدف برگزاری نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری در شهر دوشنبه که توسط دستگیری و پشتیبانی حکومت تاجیکستان صورت میگیرد در سطح جهانی معرفی کردن تاریخ، فرهنگ و مدنیت خاص ملت شرفمند تاجیک و احیا و رشد گوشتین ملی تاجیکی می باشد. باعث افتخار است که در دایره برگزاری نخستین چمپیونات جهان اوید به گوشتینگیری 29 اوگوست سال 2024 با اشتراک نمایندگان 62 کشور عالم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یکدیلانه پرزیدنت افتخاری فدراسیون بین المللی گوشتینگیری انتخاب گردیدند. ادامه برنامه در دویره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با شهر نورک در این شهر چند انشاءات دیگر اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده بری قرار داده شدند. در رسم کشوده شوی این انشاءات اعضای حکومت مملکت و رهبریت ولایت ختلان اشتراک داشتند.
با دستگیری حکومت مملکت و انجام تدبیرهای سازنده به افتخار جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی شهر نورک ولایت ختلان سال تا سال آباد و زیبا گردیده برای ساکنان شرایط بهتر زندگی تامین کرده می شود. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر نورک بینای بلند آشیانه استقامتی مورد استفاده قرار داده شد. در مراسم افتتاح بینای بلند آشیانه که از جانب صاحبکار وطنی رحیمزاده نعیم ساخته شده است نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در این روز در دایره اقدام‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه رهبر دولت به شریف و حق نظر معیوب گروه یک کلید خانه سه حجرگاه تقدیم کرده شد. از راهاندازی این اقدام اویلای شریف‌ها خرسند و روحبلند گردیده این تدبیر را نمونه عالی دستگیری و سیاست خردمندانه پیشوای ملت معنی داد کردند. مینداری خمان به جناب عالی میرسانیم که ما را صاحب خانه کردند. ما جناب عالی را بسیار رحمت میگیم. تاکید گردید که تامین زندگی شایسته برای مردم و بهترسازی صفت خدمت رسانی به آنها از هدفهای محوری به حساب رفته. در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. بینای استقامتی از دو قسم 53 خانه استقامتی 1 2 و 3 حجرگاه عبارت بوده همه آنها دارای شرایط مساعد زیست و زندگانی می باشد. در اینجا همزمان برای فراغت ساکنان و نورسان نشستگاه و میدانچه بازی برای کودکان ساخته شده است و من بعد ساکنان از این شرایط مساعد ثمرناک استفاده میبرند. ما صاحبکاران از آن خوشحال هستیم که همیشه از جانب حکومت کشور دستگیری می‌یابیم. با پیروی از اقدام‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما تصمیم گرفتیم که در مرکز شهر نورک یک بینای زمانوی استقامتی را بنیاد نماییم. آینده باز نقشه داریم که چنین کارهای آبادانی را در حدود شهر نورک انجام دهیم. مینداری خود را به رهبر دولت میرسونیم که ما صاحبکاران را همیشه دستگیری مینمایند. ساکنان و صاحبکاران شهر نورک به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای سازندگی را من بعد نیز در شهرک و دهات وسعت داده در رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی سهم ارزنده میگذارند. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نورک در عرفه سال نو تحصیل 2024-2025 آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر صاحب تحفه ارزشمند گردیدند. در این روز در شفت بینای اساسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر نورک با قامت افراختن انشاءات نو تعلیمی شرایط تعلیم و تربیت نسل نورس باز هم بهتر می‌گردد. بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و در دایره تطبیق لایحه نو اصلاحات ساحه معارف در زمینه همکاری‌های دو جانبه با دولت ژاپن در مدت کوتاه و با صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار داده شد. بینای نو علاوگی تعلیمی دارای 6 صنفخانه زیبا و برهوا بوده با بنیاد و مورد استفاده قرار دادن آن مشکل نارسایی جای نشست خوانندگان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر نورک پورا برطرف گردید. اطلاع داده شد که با بنیاد گردیدن 6 صنفخانه نو تعلیمی اکنون 300 نفر خوانندگان در 2 بست در انشاءات فراهم گردیده به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. از بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات نو تعلیمی خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 شهر نورک خرسند گردیده در جواب به غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و خویشتنشناسی و گرامی داشت ارزش‌های والای ملی تربیت می‌نمایند. اهل ریاست معارف شهر نورک از جمله آموزگاران و خوانندگان بنیاد چنین انشاءات نو تعلیمی را در آغاز سال نو تحصیل 2024-2025 و با استقبال جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی تحفه ارزنده قبول نموده تصمیم گرفتند که جهت بازآموزی نسل نورس و رشد ساحه معارف در آینده تدبیرهای ضروری را راه اندازی می‌نمایند. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نورک ولایت ختلان با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر نورک و فعالیت کارخانه 3 سال خشت پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت جاویدان رسما آغاز بخشیده شد. کارخانه نوی صنعتی در دایره سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 از جانب صاحبکار محلی خالمراد تبرف بنیاد گردیده است.
ساختمان کارخانه نوی 3 سال خشت پخته در شهر نورک سال 2022 آغاز یافته. لایحه‌کش جمعیت دارای مسئولیت محدودی گروه مهندسانی لایحه‌ساز میباشد. مساحت کارخانه 2 گکتار بوده. در آن محصولات با صفت و رقابت پذیر استحصال کرده می شود. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه 15 ساکنی محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. شکرگزاری از استقلالیت کشور عزیزمان و اجرای سریع دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهر یک کارخانه 3 سال خشت پخته ساخته به استفاده دادند. با استفاده از سیاستی خیرتمندانه پیشوای ملت و تأمین هدف چهارم مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور در آینده برای بلند برداشتن نشانده‌های کارخانه دستگاه تجهیزات زمانوی وارد نموده، دوره به دوره شماره کارمندان را زیاد نموده در پیشرفت مملکت عزیزمان حصه خود را می‌گذارم. لازم به ذکر است که کارخانه 3 ساله خشت پخته جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت جاویدان فعلا به طور موسمی فعالیت نموده. اقتدار 3 ساله آن در یک موسم تا 400,000 خشت می باشد. رهبریت نقشه دارند که در آینده فعالیت کارخانه را به طور دائمی به راه مانند و با وارد نمودن تکنیک‌های معاصر ساحوی اقتدار 3 ساله کارخانه را بالا برده باز ده‌ها جای نوی کاری تأسیس دهند. در دایره نقشه‌چورابینی ها به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر نورک بنیادی 20 کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده تا امروز بیشتری آنها مورد استفاده قرار گرفتند. با تشبث агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқи кормандони низоми бонкӣ ва суғурта дар бинои бонки амонатгузории тоҷикистон амонатбонк таҳти унвони маърифати ҳуқуқи кормандони ташкилотҳои қарзи молиявӣ ва ташкилотҳои суғуртавӣ омили муҳими муқовимат ба коррупсия конфронси ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ташкилкунандагон изҳори итминон намуданд ки конфронси имрӯза дар баробари мусоидат ба муқовимати дастҷамъона нисбат ба ин зуҳуроти номатлуб ҳамзамон ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати фаъолияти масъулин маърифати ҳуқуқӣ ва амалисозии дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат дар ин самт самараи хуб хоҳад дод. гузориш дар ин хусус. дар оғози чорабинии роҳбарияти бонки миллии тоҷикистон доир ба таъмини иҷрои стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи чорабиниҳои амалисозии он дар марҳилаи якум солҳои 2021-2025 маълумот дода қайд кард ки дар асоси ин санадҳо бо қарори раёсати бонки миллии тоҷикистон барнома оид ба муқовимат ба коррупсия барои давраи то соли 2030 тасдиқ шуда мавриди амал қарор дорад. дар доираи ин стратегия барнома ва нақшаи чорабиниҳои дохилии идоравӣ аз ҷониби бонки миллии тоҷикистон дар самтҳои таҷдид ва такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, таҳлили хавфҳои коррупсионӣ, автоматикунонӣ қабули ҳисобот аз субъектҳои хоҷагидорӣ, вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва рақамикунонӣ, автоматикунонии механизми пардохти боҷҳои гумрукӣ ва андоз, дастуру тавсияҳо барои баланд бардоштани масъулияти кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ, зимни додани қарзҳои бонкӣ ва дар ин замина такмил додани санадҳои меъёрии қарзӣ ба нашр расониндани натиҷаи аудити ҳарсолаи ҳисоботи молиявӣ, тарғибу ташвиқ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи зидди коррупсионӣ, ташкил ва баргузор намудани вохӯрии кормандони бонки миллии тоҷикистон бо мутахассисони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ҷиҳати пешгирии амалҳои коррупсионӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ анҷом дода мешаванд. бо мақсади муқовимат ба коррупсия ва бархурдор будани кормандони ташкилотҳои қарзӣ имрӯз дар ҳамбастагӣ бо агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. мо шумо шоҳид ҳастем ки маърузачон бо маърузаҳои диққатҷалбкунанда баромад намуда аз иштирокчиён даъват ба амал оварданд ки дар самти муқовимат ба коррупсия саҳмгузор бошанд. дар умум чорабинии баргузор гардида дар сатҳи таъсирбахш баргузор гардида
باوری کامل دارم که اشتراکچیان از آن تصورات خوب برداشتند و در فعالیت من بعد معلومات های برخوردار گردیده را استفاده خواهند بود. اینانی کامل دارم که این کنفرانسیا برای بلند برداشتن معرفت حقوقی کارمندان تشکیلات های قرضی مالیوی و تشکیلات های سپرتوی مساعدت می نماید. ما می دانیم که مسئله مقاومت با کروپسیا همیشه در محور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و در این سمت یک چند برنامه‌های دولتی قبول و مورد عمل قرار گرفتند. از جمله تا این زمان 3 استراتژی مقاومت با کروپسیا قبول شد و استراتژی آخرینی که عین حال مورد عمل قرار دارد این استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 می باشد. معیاری یا محک اساسی حالت‌های کروپسیونی این پول به حساب می رود. یعنی پول و مناسبت‌هایی که با پول علاقمند است. امروز مناسبت‌های مالیوی در نظام بانکی و بخش سپرتوی توسط عملی نمودن اتوماتیک خدمت‌رسانی‌های مالیوی و پیشنهادی خدمت‌رسانی‌های رقمی که این به واسطه توسط دور کردن مناسبت‌های مثلا بین دو شخص رو یعنی دور می‌سازد، این در نوبت خود زایمه برای از بین بردن یا که برای مبارزه با کروپسیا به حساب می‌رود. در مجموع می‌توان گفت که امروز نظام بانکی و بخش سپرتوی در مبارزه با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان باز نقشه و چاره‌بینی‌های داخلی اداروی خود را تهیه کرده ایستادند و آن را موردی فعالیت همه‌روزه خود قرار دارند که در نتیجه می‌تواند با پیشگیری و ریشه‌کن کردن کروپسیا در جمهوری تاجیکستان مساعدت نماید. در ادامه چاره‌بینی معاون دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت اگنتی تحلیل سنجش‌ها و سندهای معیاری حقوقی نظام بانکی معروضه مختصر پیشنهاد نمود. ذکر گردید که جهت پیشگیری حالت‌های کروپسیونی یکی از عامل‌های بنیادی این تشکل شعور مناسب حقوقی، سطح بلند شعور حقوقی و فرهنگ حقوقی کسبی کارمندان ساحه میباشد تا رعایت و اجرای دقیق سندهای معیاری حقوقی به تنظیم درآورنده فعالیت صحوی را تأمین نمایند. در ادامه نمایندگان بانک ملی تاجیکستان، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک برای اشتراکداران کنفرانسیا در موضوعهای چاره‌های پیشگیری کروپسیا در نظام بانکی، اصولهای پیشگیری کروپسیا در نظام بانکی، زمینه‌های پیدایش، عامل‌ها و وضع صادرشوی جنایت‌های کروپسیونی در ساحه بانکی، تجربه کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در تطبیق برنامه‌های دولتی ضد کروپسیونی، اکسپرتیز دولتی سندهای معیاری حقوقی، عامل بلند برداشتن معرفت حقوقی کارمندان ساحه بانک و فعالیت سپرتوی در جمهوری تاجیکستان و نقش بانک ملی تاجیکستان در بلند برداشتن معرفت حقوقی ضد کروپسیونی نظام سپرته سخنرانی کردند. شام دیروز در مؤسسه دولتی نوروزگاهی شهر دوشنبه با تشبث وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تحت عنوان گنجینه میراث با جلب بهترین طراحان مملکت نخستین مرتبه فستیوال نمایش لباس‌های ملی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران ما. ганҷинаи мерос таҳти чунин унвон дар шаҳри душанбе нахустин фестивали либосҳои миллӣ доир гардид. дар фестивал тарроҳи машҳури тоҷик хуршед сатторов ва 7 тарроҳи дигар либосҳои омода намудаашонро пешниҳоди иштирокдорон намуданд. дар оғози намоиш тарроҳон либосҳои қадимии миллӣ ва либосҳои миллии ҷашнию рӯзмарраро намоиш доданд. гуфта шуд ки либоси миллӣ ҷузъи муҳими фарҳанг буда сатҳи маданияту маърифати миллат дар он таҷассум мегардад. рушди анъанаҳои хоси фарҳанги либоспӯшӣ ва баландбардоштани арзишҳои
ҳунарҳои милливу эстетикии он такмилдиҳандаи ҳавасмандгардонии ҳунармандону тарроҳон ва эҳёи сунъатҳои асилии ҳунарҳои бадеии халқӣ мебошад. қобил ба зикр аст ки дар мамлакат ҳамасола ба хотири тарбияи эҳтироми арзишҳои фарҳангии либоси миллӣ, ҳисси зебоипарастӣ, боло бурдани маданият ва бедор намудани завқи баланди либоспӯшии аҳли ҷомеа, ба хусус баланд бардоштани нақшу мақоми либосҳои миллӣ байни кӯдакон, наврасон, ҷавонон, духтарон, занон ва мардон, риояи тарзи пӯшидани онҳо ва муаррифии либосҳои миллӣ чандин фестивал ва ҳамоиш аз қабили ҷилваи рангҳо, садранги чакан, тоҷикона мепӯшем, либоси миллӣ ва дигар барномаҳо доир мегарданд ва дар чунин сатҳ бори аввал баргузории фестивалро масъулин барои фарҳанги либоси миллӣ нек ва ба маврид хонданд. албатта ҳар нафар агар ки таърихи худро шиносад, забони модарии худро эҳтироф кунад, аввало бо забони модарии худ сухан мегӯяд. дуюмаш, агар ки таърихи худро дӯст дорад ва аз куҷо омадани худ ва ба куҷо рафтанашро донад, ҳатман либоси миллиро ҳадяқал дар шакли замонавӣ ба бар мекунад. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ин айни муддаост ки чунин чорабиниҳо ҳар чӣ зудтару бештар ба намоиш дошта шавад. бибинед, агар дар тамоми дунё мудшиносони ҷаҳон ҳар соли ҳар рангро пешкаши муд кунанду аз он истифода баранд, барои мардуми тоҷик бо ин қадар фарҳанги қадим, бо ин қадар рангҳои зиёд, бо ин қадар рангорангҳое ки дар либосҳои атласу адрас чакан истифода мешавад, ҳамеша ҳама ранг барои тоҷикон дар муд ҳаст ва буд ва мемонад. ضمن натиҷагирӣ аз фестивали мазкур вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён ба ҳунармандону тарроҳон барои ташкили чунин намоиши тарғибкунандаи фарҳанги миллӣ баҳои баланд доданд. иброз гардид ки фестивал бо мақсади рушди анъанаҳои хоси фарҳанги либоспӯшӣ ва баландбардоштани арзиши милливу эстетикии он, ҳавасмандгардонии ҳунармандону тарроҳон ва эҳёи сунъатҳои асили ҳунарҳои бадеии халқӣ доир гардид. зеро либоси миллӣ ҷузъи муҳими фарҳанг буда, сатҳи маданияту маърифати миллат дар он таҷассум мегардад. аз ин рӯ занону духтарони тоҷикро мебояд ки ба анъанаҳои миллии либоспӯшӣ арҷ гузоранд. дар охир ҷиҳати ҳавасмандгардонии ҳунармандону тарроҳон аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бо диплому ҷоизаҳо қадрдонӣ гардиданд. барномаи фарҳангӣ ба фестивали либосҳои миллӣ анҷом бахшид. ҳиссаи саноати сабук дар маҷмӯи маҳсулоти саноатии Тоҷикистон сол то сол бештар мегардад. зери мусоид будани фазои сармоягузорӣ ва имтиёзҳои зиёди давлатӣ, доираҳои соҳибкориву тиҷоратиро барои фаъолият дар ин соҳа ҳавасманд кардааст. масалан, дар соли охир талаботи сокинон аз ҷумла хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ бо сару либос ва дигар лавозимоти дарсӣ қариб ба пуррагӣ аз дохили мамлакат бароварда мешавад. дар шаҳри хуҷанди вилояти Суғд айни замон 9 коргоҳи дузандагӣ фаъолият мекунад ва ҳамасола ин корхонаҳо бештар аз 100 000 ҷуфт либоси мактабӣ истеҳсол менамоянд, ки талаботи хонандагони шаҳрро таъмин месозад. шарҳи ҳамкоронамон дар ин хусус. то оғози соли хониши нав рӯзҳои ба шумор боқӣ мондаву масъулини корхонаҳои дузандагӣ ҷиҳати саривақт иҷро намудани фармоишот корро ҷоноб карданд. коргоҳи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фаррух 10 сол инҷониб фаъолият дошта, дар ин ҷода корро хуб ба роҳ мондааст. соли ҷорӣ роҳбарияти коргоҳ барои омода кардани беш аз 10 000 дона либоси мактабӣ бо муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии шаҳри Хуҷанд ва ноҳии Бобоҷон Ғафуров шартнома баста, то имрӯз беш аз 95% фармоишотро иҷро кардааст. барои беҳтар намудани сифати либоси хонандагон, роҳбарияти коргоҳ 10 адад дастгоҳи муосири дузандагӣ ва дигар таҷҳизоти зарурро харидорӣ кардааст. дар коргоҳи мазкур беш аз 30 нафар духтарону бонувон бо кору маоши хуб таъмин мебошанд. тибқи иттилои масъулини шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд, кумитаи падар модарони муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумии шаҳр бо 9 коргоҳи дузандагӣ ҳамкорӣ дошта, барои истеҳсоли зиёда аз 90 000 либоси тавсиявии мактабӣ шартнома бастанд. шӯъбаи маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд баҳри таъмини хонандагон бо сару либоси тавсиявии муассисавӣ кӯшиш ба харҷ намуда истодааст. кумитаи падарону модарони муассисаҳои таълимӣ бо 9 коргоҳҳои дузандагӣ
برای دوختی زیاده از 90,000 سرلباس مؤسسوی شرطنامه بسته‌اند. عین حال 50,000 زیاده از 50,000 عدد لباس‌های مؤسسوی خریداری کرده شده است و تا آغاز سال تحصیل کوشش می‌نماید که خوانندگان پورا 100% با لباس مؤسسوی تامین باشند. آغاز از روز اول یارمارکه لوازمات خانیش از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند به 150 نفر خوانندگان یتیم و از عائله‌های کم بضاعت لباس رایگان تقدیم کرده شد. همزمان برای چنین خوانندگان از طرف کارگاه‌های دوزندگی نیز لباس رایگان تقدیم کرده شده است. متا برای دوخت لباس یگانه مکتبی از کارگاه‌های استحصالی وطنی و خارجی دسترس کرده شده. نرخ یک دانه لباس مکتبی برای صنف‌های پایانی 250 و صنف‌های بالایی 330 سومانی مقرر کرده شده است. رنگ و طرز دوخت لباس یگانه مکتبی موافق طلب هر یک مؤسسه آماده گردیده. از این یارمارکه پدر و مادرانی که با شرکت مذکور شرطنامه ندارند می‌توانند موافق طلبشان لباس مکتبی را انتخاب و برای فرزندان خود خریداری کنند. дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар мавзӯи соҳибтабарф ва масъалаҳои филологияи тоҷик конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ баргузор гардид. дар кори конференсия намояндагони сохторҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аҳли илму адаб ва меҳмонон аз марказҳои илмию таълимии кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла ҷумҳурии Ӯзбекистон иштирок ва суханронӣ намуданд. ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Насирдинзода Эмомалӣ зимни сухани ифтитоҳии иштирокчиёни конференсияро ба донишгоҳ хайрамақдам гуфта, дар робита ба иқдомоти пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба шинохт ва эҳтиром гузоштан ба шахсиятҳои бузурги илмию фарҳангии кишвар изҳори андеша намуд. ҳамчунин дигар иштирокчиёни конференсия оид ба фаъолияти илмию эҷодии адабиётшиноси маъруфи тоҷик, мунаққиди воқеъбин, узви вобастаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон соҳиб табарф ибрози назар намуда, саҳми ӯро дар рушди адабиётшиносии тоҷик ба вижа нақди адаби назаррас арзёбӣ карданд. домло агар дар синни 92 оламро падрод гуфта бошанд, яъне аз синни 14 солагӣ қалам ба даст гирифта ба таълифот шурӯъ намуданд. дар ниҳоят ҳамчун яке аз устодони донишгоҳ ва аз умраи пайвандони устод соҳиб табаров аз номи ҳама пайвандон пеш аз ҳама ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос ва миннатдории бепоён менамоем, ки чунин чорабиниҳо роҳандозӣ шуда ба ин восита рӯҳи чунин шахсиятҳои бузург болида гардида, бори дигар муаррифӣ шудани онҳо миёни насли наврас ва ҷавон боз ташаккул меёбад. адабиётшиноси тоҷик Аламхон Кучарзода дар маърузаи худ мухтасари ҳаёт ва фаъолияти илмию омӯзгории соҳибтабарф паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти адабиётшиноси маъруфи тоҷик, мунаққиди воқеъбин соҳибтабарфро мавриди баррасӣ қарор дода, дар бораи саҳми бузурги ӯ дар рушди адабиётшиносии тоҷик ёдовар шуд. бояд зикр намоем, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023 дар муассисаҳои илмию таълимӣ ва фарҳангии Тоҷикистон соли 2024 садсолагии адабиётшиноси маъруфи тоҷик, мунаққиди воқеъбин, узви вобастаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон соҳиб табарф ҷашн гирифта мешавад. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфилеро бо номи меҳрнома роҳандозӣ кардааст, ки дар ҷарояни он хизматҳои арзандаи арбобони ҳунар ва аҳли фарҳангу санъати миллӣ дар назди халқу ватан ёд карда мешавад. маҳфили нахустин, ки дар толори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов ҷараён гирифт, ба фаъолияти пурсамари санъаткори асил Шодравон Ҷамшед Исмоилов бахшида шуда буд. дидани аксунаварҳои Шодравон Ҷамшед Исмоилов ҳама наздикону ҳамкорону дӯстони ҳунармандро дубора ба хаёлоти бо ҳам буданҳояшон бурд. ҳамагон бо эҳсосоти баланд навори кушодашавии маҳфилро, ки дар бораи фаъолияту эҷодиёти сароянда қисса мекард, тамошо мекарданд. чорабиниро роҳбарияти вазорати фарҳанг оғоз бахшида, доир ба саҳми беназири санъаткори шаҳири тоҷик Ҷамшед Исмоилов сухан гуфтанд. иштирокчиёни маҳфил, ки ҳамагӣ аҳли илму фарҳанг буданду қисми зиёдашон бо Шодравон ҳамкорӣ доштанд, бо навбат дар бораи фаъолияти Ҷамшед Исмоилов ва аз даврони ҳамкориҳою хотираҳо ибрози назар мекарданд.
маҳфили мазкур аз ҷониби вазорати фарҳанги мамлакат зери унвони меҳрнома аввалин бор баргузор гардид. ҳадаф аз баргузор кардани ин иқдом ёд кардан аз гузаштагону устодони санъати тоҷик ва ба ин васила зинда нигоҳ доштани эҷодиёти эшон гуфта шуд. ҷамшед исмоилов, ҳунарманди мардуми тоҷикистон ва санъаткори шинохтаи кишвар, дар оғози солҳои истиқлоли тоҷикистон дар вазифаи муовини вазири фарҳанг ва иттилоот фаъолият дошт. мавсуф додами вопасин роҳбарии иттифоқи арбобони санъати тоҷикистонро бар зимма дошт. бо мақсади ҷалби кӯдакону наврасон ба мутолиаи китоб, эҳёи суннатҳои китобдӯстӣ, бедор намудани майлу рағбат ба эҷодиёт, тарбияи насли наврас дар заминаи арзишҳои миллию умумии башарӣ аз ҷониби Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявӣ Библия марафон роҳандозӣ гардидааст. даври навбатии озмун дар вилоятҳо ва минтақаҳои кишвар идома дорад. ҳамкоронамон аз рафтии озмуни мазкур дар минтақаи Кӯлоб гузориш омода карданд. дар толори фарҳангӣ ноҳияи Шамсиддини Шоҳин даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявӣ библиомарафон таҳти унвони ҳамнишини беҳ аз китоб махоҳ баргузор гардид. масъулони баргузории озмуни мазкур донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар ба иштирокчиёни озмун бори дигар низомнома ва таври иштирок дар озмунро фаҳмониданд. гуфта шуд ки озмуни ҷумҳуриявӣ библиомарафон бо ташаббуси Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардида байни хонандагони муассисаи таълимӣ ва бахусус аъзоёни китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. аз рӯи шартҳои озмун ҳар як иштирокчӣ бояд аъзои китобхона бошад, адабиёти заруриро аз феҳристи картотекаҳои китобхона мустақилона дарёфт карда тавонад, китобҳои хондаашро ба ҳамсолонаш муаррифӣ карда тавонад ва рӯйхати китобҳои мутолиа кардаашро ба ҳайати ҳакамон пешниҳод намояд. дар озмун инчунин оилаҳои китобхон метавонанд иштирок намоянд. Сумайяи Файзулло бори аввал аст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ библиомарафон таҳти унвони ҳамнишине беҳ аз китоб махоҳ иштирок мекунад. дар даври навбатии ин озмун дар минтақаи Кӯлоб ғолибони даври ноҳиявӣ аз 10 шаҳру ноҳияҳои водии Кӯлоб ширкат варзида истодаанд. Сумайя назди ҳакамон баромад карда ба суолҳои онҳо низ посух гуфт. امروز در آزمون جمهوریوی بیبلیومارافون اشتراک میکنم و با تیاری جدی آمدم. برای اشتراک در این آزمون اثرهای زیادی را مطالعه کردم و باوری دارم که بعد دور جمهوریوی آزمون راحت می‌یابم. дар даври навбатии озмун 12 нафар довталаб ширкат варзиданд. як қисми довталабон соли дуюму сеюм аст ки дар озмун иштирок менамоянд ва ба даври навбатӣ бо омодагӣ хуб омаданд. طولی 2 سال می شود که در این آزمون جمهوریوی بیبلیومارافون اشتراک کرده ایستادم. پارسال در آزمون همین جمهوریوی بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین نیست بهتر از کتاب سزاوار جای افتخاری گشتم و امسال با یک تیاری جدی در همین آزمون بیبلیومارافون میخواهم که در دور جمهوریوی سزاوار شاه جایزه گردم. من امروز در آزمون جمهوریوی بیبلیومارافون اشتراک نموده باور دارم که به در جمهوریوی راحت می‌یابم. کارمندان کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر که به هیئت حکمان وارد گردیدند به برآمد هر یک اشتراکچی دقت جدی ظاهر نموده کوشش کردند بهترین ها را معین و به دور نوبتی را خط دهند. برگزاری آزمون مذکور زمینه مساعد برای آماده نمودن نورسان و جوانان به دیگر آزمون‌های جمهوریوی عنوان گردید. خوانندگانی که به دور دوم را خط گرفتند از نظر اعتباری اعضای حکمان میگذارم و میبینیم که چقدر کودکان نورسان علاقه طول سالهای سال با رو به کتاب آوردن و همین آزمون جمهوری بیبلیومارافون نیز یک زینه است برای کودکان نورسان برای اشتراک در آزمون جمهوری فروغ به دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من و علم فروغ معرفت و توسط همین آزمون ها در نهاد کودکان نورسان ما حسی دوست داشتن این سرزمین بهشتگونه بهشت آثار زیاد میکنیم. آنها زیرک و دانا میشوند و با اطمینان کامل میتوان گفت که همین چاره‌بینایی فرهنگی که چه از طرف رهبر معظم کشور و چه از طرف دستاندرکاران وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار میگردد در سیاست فرهنگی پیشگرفته رهبر معظم کشور خدمت ارزنده خواهد بود. اطلاع داده شد که آزمون در منطقه باختر ولایت ختلان برگزار گردیده است و در آینده بین داوطلبان در منطقه رشت، ولایت سوغد و بدخشان گذرانیده می شود. غالبان در دور جمهوری
جمهوریوی در کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر معین و به آنها افتخارنامه و تحفه‌ها تقدیم می‌گردد. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه شمس‌الدین شاهین برای برنامه نوید. اسفره شهری هنرمندان می باشد. باید ذکر نمود که از دوره‌های خیلی قدیم استوهای چیره‌دست این شهر نه تنها در داخل مملکت بلکه بیرون از آن نیز شهرتی به اندازه داشتند و نقش دستی خود را در رشد و رونق هنرهای دیگر خلقیت و ملت‌ها نیز گذاشتند. خرسندی آور است که این مکتب بزرگ هنرمندی در شهر اسفره امروز هم وجود است و جوانان و نورسان زیاده برای از خود کردن نمودهای گوناگون هنرهای مردمی جهد و تلاش می‌کنند. کنده‌کاری از هنرهای قدیمی مردم شرق بوده در کشور ما زیاد رشد کرده است. کنده‌کاری اصول کارکرد بدیع چوب، سنگ، استخوان، گچ، گل و غیره می باشد که با راه کندن و بریده گرفتن اجرا کرده می شود و در معماری و استحصال اشیا و انجام روزگار وسیع استفاده برده می شود. اسفره یکی از شهرهایی می باشد که در آن به رشد این نمود صنعت توجهی خاص ظاهر می گردد و کنده‌کاران اسفرگی با هنری والای خود نه تنها در کشور بلکه بیرون از آن هم شهرت یافتند. این شهر باستانی دارای مکتب مخصوصی نیرومند کنده‌کاری بوده در تربیت استادهای چیره‌دست جوان و حفظ صنعت والای اجدادی حصه عظیم می‌گذارد. عبدالواحد عبدالرحمنوف از زمره جوانان دلداده هنر کنده‌کاری است و از پیشه انتخاب کرده خود قناعتمند است. او به جز انشاءات‌های سرشمار زادگاه خود در آرایش بنا و انشاءات‌های شهرهای خوجند و دوشنبه، ناحیه دنغره و خارج کشور نیز نقش دستان خود را گذاشته است. خطی استادمون کار میکنیم؟ فرمایش‌ها بیاد اجرا میکنیم. حریف خوجند، دوشنبه، قزاقستان، روسیه، آلمان و همین گیجار زکاز میبرم، زکاز اجرا میکنیم. بسیارتر دوشنبه به فرمایش ها میشد اجرا میکنیم. من از با یک طرفی دوشنبه فرمایش دیگه این اجرا کنیم. خیلی این جمع بستش اونجایی یا برو اینجا جمع میکنیم، گشته با رقمانی میکنیم، گشته شوده با برده صبرال میکنیم جاشته. خیلی مهنتی سال بسیار لازم مهنت طلب میکنیم. شاگرد با همه شاگرد و استادا تیار میکنیم، بوده با جابجا میکنیم. همین کنده‌کاری زخاز میشه بیسیتکا، چایخانه ستون، بالاش آرایشی همیشه اجرا میکنیم. چیز زخاز باشد اجرا میکنیم. من هم در خردسالیم میخواستم به کار کنده‌کاری مشغول شوم. استاد من تا اینجا میباشند. من حالا شاگرد هستم. الکی کارو باری این کنده‌کاری را آموخته ایستادم. باعث قناعتمندی است که الان در اسفره گروه جوانان صنعت‌دوست و هنرمند از استادهای ماهر محلی سیر و اسرار و نازکی‌های هنر کنده‌کاری را آموخته خود به استادان صاحب کسب تبدیل می‌یابند و بدون محابات گفتن ممکن است که صنعت باستانی خلق تاجیک را در عرصه جهان به طور شایسته معرفی می‌کنند. بینندگان گرامی، بود نشر جنبسته برنامه اطلاعاتی نوید. منظور شما. برنامه‌های دیگر تلویزیون سفینه ادامه دارد. در دوام شب برایتان استراحت خوب و خوش را تمنا می‌کنیم. خیر.